Masakaw explain, habasa-basa na. Eight Israeli soldier injured as Hezbollah expand fiber optic drone operation. 8 kataw ko na tigin na Israeli soldier miyaangal sabab sa giyang kaya kapupakala sa beto agiyang kaya Hezbollah nanggulalan sa gaya paman na civilian inventor. Udi na may imbento ang mga civilian na. Udi na giyang kaya Hezbollah. Giyang kaya may to adroniran. Huwag. May kaya ito arga drone. Ugid na di ka dipin sa giyang Israel. Agiyang mabubay kalayog. Nayabub ka dipin sa Israel lang utap pa kapon sa poro. Naya problema si na mabubay kalayog na dira na ikasalo. Ayabub kisalo iran si na timbak ikadwa na mapakatitan na iran. Uy. Ay kapag yung fiber optic drone, gupunira na iningaranan. Ay sa kumya mapira gawin na, doon ngaran yan. Kaya iningaran nila nun na civilian invented. Hezbollah attack Israeli forces. The Lebanese resistance movement Hezbollah carry out a multiple attack against Israeli occupation forces operating in southern Lebanon on Wednesday according to Lebanese and Israeli media reports. Nga tingin na kapag takagyan kaya Hezbollah, sisagyan nga piti barangan adar pa, agyan kaya manan yan na occupation, o di naman agyan nga Israeli. According to Israeli media, 8 Israeli soldiers were injured attacking involving Hezbollah drones targeting occupation forces in southern Lebanon. Pero agyan kaya Israeli media. Ito ba sudi ang kanu diteron? Ay di manutul na Israeli media. Gitu ka pa kaparatyata sa titu aging report. Kagi aya source yan na Israeli media. Naalangan na pali aging Israeli media na mana niyan na di isandi mamraka di mapatayakin niya ni Netanyahu. Oy. Pitero ko naging Israeli media walo kon kataw amia angal si kumbanga Israel sabab sa giyang kaya pangataka drone agiyang kaya Hezbollah sa giyang kaya mga sundaro sa southern Lebanon. The Israeli army later confirmed that 1 soldiers were seriously wounded and 3 other lightly injured after explosive device detonated against an Israeli forces in the southern Lebanon. Mananin nagyang ko to ko na mini-report ko na adun ko na serious sa giyang ko ta mga angal. Oy. Miya sugat ko na manan yan na explosive device dito. Ay man yan na landmine kagi explosive device. According to the Occupation Army spokesperson, the wounded soldiers were transferred to hospital for treatment and their families were notified. Pero agyan nga mapuro aging mga sundaro din na spokesperson aging Israel. Yan natigin na 8 kataw amyang angal nasama na namiyawit siran sa hospital kansiran kapamulungi naguan mapakatukaw sa mga pamilya Iran. Hezbollah announced that its fighter targeted a gathering of Israeli soldiers in the town of Aita al-Sab using a drone strike that achieved a direct hit. Pad sa mini report agyang Hezbollah na tinimbakiran ko nagyang kaya darpa Aita al-Sab ang mga drone amyang susugatiran ko nagyang pianimbakiran. The group also targeted a gathering Israeli vehicle and soldiers in the town of Rasaf and Adsit al-Qusayr using rocket barrage and military artillery shelling. Naman niyan na gito ko pa na darpa Rasf and Adisit al-Qusayr na inatak pa nagyang Hezbollah through sa mga rocket mga drone mga artillery. Israeli media additionally report siren sounding in the settlement of the Masgab amid fear the hostilities drone infiltration from Lebanon. Peter wagi nga Israeli media sama no to nakate Israeli media di manutul. Nya panutul siya gi nga tigin na maula datanto so kapken ga ko mga siren sa nga piti barangan na darpa why sa sabab sa giyang kaya mga drone ang makapupuon si sa giyang kay Lebanon o di na Hezbollah. Meanwhile, the Israeli newspaper Ma'arib reported growing concern
within the Israeli security establishment over Hezbollah expanding drone capabilities. Peter wag yang Israeli yang Ma'arib na malain niya news agency san sa ayamanan yan na Peter wag yang Ma'arib news report miya ay ako na source yan naging Israeli newspaper. Why? Sama na yan na growing concern. Malak kagiyang kaya manan yan na Israeli security sabab sa giyang kaya miya establish, miya imbento a drone agiyang kaya Hezbollah mabubay kalayog na pagapulang adi kesalo. Expanding drone capabilities giyang atigin na mala ka emanan yan na di ka pakambuel sa bomba. Tunari, may alabi sa kauras na din na may ako mga banker kwatano, star banker tano. Na mamakaw masirambu. The newspaper warned that Hezbollah use of fiber optic drone in southern Lebanon could eventually extend to the occupied West Bank and threaten a settlement near the so-called same line, Sharon region and central occupied Palestine. Ma'arib acknowledged that Israel has not yet developed complete solution to confront the drone threat. Giya ko ni mala problema, Peter wag yang Ma'arib news agency. Mala tingin na problema giya kaya Israel nadapan na bayran kiambulan. Ipagarniran sa giyang kaya drone makapupuon si sa giyang Hezbollah. Tingin ni mala problema man to giyang Israel kada bayran nun kidipinsa. Dirang kidipinsa kasukabas ako datara so drone, silo sa drone. Tapos sa pagapon sa puro, nairam ka sa di na 45 degrees. Problema na nga drone na prumpak. Si sabuba, bada taro iptimba ka, na mapasang ka, di ka salo, agi nga air defense system, agi ang kayamanan niya na Israel. Sa man na, umani magdamiranon, na pagapalagoy sila nga da bayranon kitimba, why? Ay mataan na, timba kanira na mga 50 caliber na anap ka sugaton. Auto helicopter tigya kaya kwa dato masablaw ay man yan na punin ba kanira nap kasugato na napakadiretso gina ni maulawlan yan. The report noted Hezbollah modify commercially available drone by equipping them with explosive plywood explosive payload and linking them for a fiber optic guidance system, creating a close to di rin describe na gyang okit-okit udi na material sa gyang drone na miyan bintuera. Internal document warn of vulnerabilities. Separately, Al-Mayadin cited eternal Israeli army document warning about the growing threat posed by fiber optic guided explosive drone. According to Israeli Army Region Military Correspondent Doron Kadus, the document described areas extended 15 km to 20 km from front line as no longer safe from drone attack. So kaya problema ang siran si sagyang nga drone na may binto agyang nga Hezbollah. Iningaranan niran sa fiber optic guided explosive drone. Sama no to na guided pan. Gi mapasangan. So sama natigyan na gi nga idudokumento agi nga mga Israeli correspondent areas extending 15 to 20 kilometers from the front line no longer safe from drone attack. Gi nga tigyan na sama no to na kuya ini kailan nga drone. Ay man na natigyan na so 15 kilometer o di na 20 kilometer sagyang ka na border. Why? Na di pamanada safety niyan kapko masira na drone. Masira na drone. So nga drone na may to dataro original dataro ko na malong pakala so drone na ikatano nang auto bomba. Nakay problema na guided. Bapi ito drone na did na labuti ang bomba. Na dataro no ikata pa man na drone niya na dataro no ikatang auto kuan. Bomba. Nagyang drone na so drone up kilay tanwa na malong abin to pakala sa may to. Naawi din yan.
Nasudron na ron matatago sa kamera, ada taray ako computer na ka na babaya-baya na nga perompakan. Lagi nga drone nakaperompakar kaya, nakaudi mi rompak na di pembeto. Uway, kagi siyempre, guided na. Pamana, datare, ketansang ko to drone, langon tanong de mele sa post. The paper reported warned that every assembly, area, vehicle position, temporary headquarters, or exposed movement falls within direct crosser of fiber optic guided drone. Peter wagi ang kaya paper newspaper. Niya panutuliran, warned that every assembly area, vehicle position, temporary headquarter, or exposed movement falls within the direct crosser of nagyang atigyan na ay man niya na drone. Langon na tigyan ng mga assembly area. So ay man niya na mga kipa parking at truck. So mga temporary headquarter. Pagkailay pero ta nagyang ay man niya na fiber optic drone na man niya na pangasusugat. The document also stressed that traditional electronic warfare system are ineffective because the drone operation through physical fiber optic connection rather than radio frequencies. So yaman na niyan na giyang kaya mini dokumenta giyang mga army ay Israel. Nasala kaway atigyan that traditional electronic warfare system are ineffective because the drone operate through physical fiber connection rather than radio frequencies. Ay man na true physical fiber. Ay man naging atigin na drone na tunay ni pamana diran di tiro ng utakapasang ha stress that traditional electronic warfare system are ineffective. Ay man niya naknabay atigin da tarumiyaw na drone. Sumiyaw na drone na true radar. Oy, nag-iitigyan na physical fiber optic. Oy, takataw ni physical. Na epitero siya, ineffective sweep siloon. The Israeli document reportedly recommended urgent deployment of autonomous anti-drone system. Expand use of mechanic gun and rapid fire weapon as well as the distribution of 12 gigs shotgun equipped with the special anti-drone ammunition. Sa kaya pasang isagya nga mga Israel. Naiman to na sabab sa disiran di mamimikiran sa hindi pinseran sa nga drone naging Iran. Drone nga Hezbollah. Naging nga military na inirekomendiran at tigyan na emanan yan na pamatadan tanuang nga na mga kampo. Mga nganinsan sa autonomous anti-drone system. Ay man na manual di hindi ka paning baka. Expand US machine gun. Napakadagla natin yan so yaman yan na mga rapid fire. And rapid fire weapons as well as the distribution of 12 gig shotgun. Ilaman na ya? Ay man yan na miya kay ito ayan na miya regregenda kapan. Ayabu miya pamikira giyang kaya Israel natigin na sumanga kampo o di na sa kanwa plalakaw o di na sunganin sa headquarters na panaguan tanong sa shotgun. So 12 rounds sa shotgun na. Agu mga rapid fire, mga M60. Agu taguan siya manan niya na mga 50 caliber rapid fire. Kauman tanong maalong, umaniran maalong, apo kauman na kasilak. O pa man na parapi pa iniran. Kami nito ko masugatiran. Giyan na ni tama na kaya pakawida ka lang mga tawa eh.